Kazanın Kirov rayonundagı şəxsi yurtlarda yaşauşlarını gün sayın hujasız itler örüp uyatatın jitkeş, alar tağında qatırak uluydu mında yaşauşlar. Tünne de örelermin hemen kırıyda yattım, anda tünne boyu etireyinde tavuşka jıklap da bulmayı. Kazanın Plivayı bası uğramındagına da hujasız itler sanı 25'ten artıp gitken, ana itler balalı şuna bik tis urşilerdi bir de yaşauşlar. Soңғы 3 yılda itler sanı 5 tapqırga arttı diler. Мусоркадан ана пакетлар нетелер таскайт итәләр алар. Аларны көн сайын урам буенча, әнә капка төбе буенча җыеп йөрибез инде без аларны. Равил Бахаутдинов itler hatta yurt hayvanlarına taşlanadı. Bir tapqır bizga kirdiler itler, bizning itler түгел, ikinci uramdan keldiler. Күршенең кыймасы ватыгы. Андан kirib bizning 2 машина үтерделәр. Полевай урамында yaşauşlar soqbay itlerini tutup alıp gitülerini sorap koyağına müracaat etmedik diler, ama barısı da faydasız. Вот это улица Полевая. Возможно, это дом, возле которого они тут лежали. А вот другая сторона. Улица Полевой. Bizgeligi videonu Zoo Center uyuşmasından jiberdiler. Anı irtengi 5'te düşürgenler. Alar Kazanda hujasız itlerini tutuğu bilen şıgıllana. Когда приезжают работники, Хезмәткәрләребез килгәч, этләр агачлар арасына кирип кача. Анда йөрергә бик кыен. Бүген бер этне генә тота алдык, ул җирдә бөтенләй эшләп булмый. Bir de yaşauşlar itler şit kişilerini kuruga, yukka şıgadı. Ну, они, по-видимому, уже привыкли к тому, что... Алар шит машиналарны күрүгә качалар. Кеше киткәч, янәдән чыга башлыйлар. Lakin kalgan itler yer bulup yürüyün devam etəligi kadrlarını biz bugün kündüz düşürdük. Soqbay itler problemisi deputatlarını da bir şey. Köpten tügül Tataristan Devlet Sovetində işçi türküm tüzülgən idi. Alar itlerge qağılışlı 498 kanunga düzeltmeler kirtirge təqdim etdi. Devlet Soveti Reisi Farid Qaylov'un imzası bilen kadar işçi türküm uyuşturuldu. Bu işçi türküm bizim özümüzün zakonda bizim qarashqa kirib bitmagan, ya mana ul ishlarni ishlarga kerak deb o'ylagan fikrlarimiz biz onda solamiz. Ham shu fikrlarimizni biz albatta davlat dumasına yetkazamiz. Hujasız itler meselesini ayrım kontrolga alırga kerak. Tataristan Prezidenti Rüstem Minnixanov bir ay ilk o'tkazilgan kengashmada rayon boshliqlariga shuni yükledi. Qozonda yartı yıl içinde hujasız 2000'ga yaqin itni tutalar. За этот месяц у нас поступило порядка. Бу айда безгә этләрне тотуны сорап 800 гариза килде. Иң күп мөрәҗәгатьләр Совет һәм Идел буе районнарыннан. Хәзер Рөстәм Минниханов йөкләмәсе буенча муниципаль приютлар төзелү мөмкинлеге карала. Никадәр ихтияҗ булуына карап, аның мәйданы билгеләнәчәк. Руслан Сондинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.